Malo le soifua talafalava o talafou le video Samoa. Wa fola mai e Spain, a Ialani, Slovenia ma Netherlands, o le a solo muri e se mai ma le tauwanga tele tau musika Europa, le Eurovision, ina ua whaeroa i la taulo o whaangaio i le tauwanga, o le a whaatanga sui mai Israel e tauwa ai. O le whaaringa tele le nei tau musika i le atu Europa, mai whatau tai le European Broadcasting Union, sa whaeroa le fia o le presidente o Israelu Isaac Herzog, ina ua maua lea whamtaranga, a e sau noa le minister o vai whafo Israelu Gideon Saar, e la ngona lona maa i atunu ua lato whaeroa nei, o le ao ese ma le tauwanga. Wai mai o le whono tanga whaatau le mta upule nei na whaia i le nofuanga au tui Geneva, e au fiaire au whaasara rau mai atunu e rimas ono, sa o lato ilo ai suinga ua talawhea ngai o na whaia. Ta ua le CNN o lo iai atunu o lo o whaeroa papolenga i le awaio Israelu i le tauwanga o na o le taua i kasa ma le toa tele o tangata ua mauma wai soifua. Ua whaeroa le ripoti se whaamtaranga me le whaatonu o le tauwanga Martin Green, ua whaatino e la taule la asanga manino matonu, wha mautino ai e wha awau pere tauwanga o se wha manatuina o musika ma le tutu whaatasi. Walapata i ana le taitai o Lucia o Vladimir Putin e te tauananga i ese mai fita a Ukraine mai le tu i se sae o le whae tu o Donbass, a le ai o le a ave wha malo si roa e latou, ma o latou te ena fo inisi fetu na inga e wha amutai le taua i Ukraine. Pai mai Putin i le ofisa whaasararawa le India Today, a whai latou te le whaasalotoina wha malo si le teritoria, te tau lao nanga i ese mai fita i Ukraine mai ia no whanga a wā ua o i le 85% o lea whae tu o Donbass ua pūlea nei e Moscow. O lo te pēr le presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky, e le whamatu i nātu ni teritorio ro nātu nuu. Ma ua tālia nei la leisi whedua ingo le ato e whaia a le autala noa mai Ukraine ma le sui o Amerika o Steve Witkoff e whaia i Florida. Mo le lima ina nei o tausanga sa soo o whaapale ina pia Paris o le a ai au pito i mātanga o fie le larangi o le laumua leo wharani pe ona sira fie le tōtele o toi tūra i mai fo i le numero tasi i le whaatula ngana o a ai au pito i māna nei ama au le lei le larangi. Mai ua atili whaopopo ai rao whai o tangata e fia e asiasi i le a ai i tausanga taitasi e mai seina ua toi te tala le no whanga le Notre Dame ma le tōtele o i lātou e fia le taalonga le soka o lo lofi atu e mai moina le ipu le ana manu malo ai Paris Saint-Germain mo le urua i taimi. O le whaamasinoina o lea whaatulangana e sira ai le tūranga tau tūrisi, o le whaatumawina o le mātanga o fie, tūranga o le tamau ainga, e mai se le soifua maloloina ma le saunga le mū. O le tūranga lua o Madrid, o Roma, e sa so aneai ma Milan i le tūranga whaa, Amsterdam ma Barcelona o le nawinga ua whaa umai le atu Europa tūranga le rei o lea tau sinionga. E leo iese ai o Australia o awhia le se furupito i runga se i vanga nā Tokyo, Singapore ma Seoul o lo o awhia i le top 10. O lo whaangasoro nei sue ngā leo Australia i se whaalawe na whaalongoi nai, le pāpā ne o whana i le tai awana le ilama i se taulanga whaatau i le tu i sau te sisifo o sini. Wa maria mai e leo ni sa volese o le tea le tito le iwa i le tai aona awa i atua i se vaenga tele o malo le malo i le no fuanga i lata i Camden, whafuana le World Gym, ma whaasai nai le no fuanga. O whaeroi di pote le 9 News e le aise tasi na fia le whaalawe e talutonuina na whaalongoina le pāpāne o whana i le no fuanga o le kāpaka. Tua tele le au whaatau na la lafi le taimi lea ma wala au se fesoasoani, vai mai nisi mori mauno lato vai aneri e to olua o whai mata pule na o ane ma whana ma mori mauisi sa iei le taulanga whaatau na whaalongoina le pāpā o whana ma vai le tāmo moe o tangata le lafi tua o counters o le ofisa o le Service New South Wales whaatadei le taunu watu o leo. Lo whaatadia seisi li poti le tamai o le nei whaalawe. Ma le tala muli, wai ulawa ina ave natu i Australia mai Papua New Guinea, si māsanga tama e pe ona tulturi roa pe li poti tala fau. O le li poti la tamai e Radio New Zealand ua whaeroa i ua whaia se fautuanga fo mai, ta tau loa o na whaatino le tautonga e tu SSA i la ua. Pai mai na whai malangane le fo mai whaapitoa mai le wharamai o tamaiti mai sini, e fesosoani le ave nane o le māsanga mai Port Moresby i sini, o na ile mawhaina whaatino i Papua New Guinea le tautonga mana o mia mo la ua.
no fota pa ina matua ma ainga e meise to tele o sira fia le tala i le masanga lea mo se tau nuunga le rei o la tau tonga ma lo fai talo sanga fo i le to tele talo sia ia manuia. Tala nā le radio Samoa mo le nei asfareile manuia tele le fai unga le vai aso whaapatai le whaafonga mai soifua. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou te mana nao umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. A Faiva umala nei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DEC se avanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tua inga i Samoa. O le mawale o le avanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i munumuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angavaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia i a inga umo Samoa. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file e mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitu sanga o le whaasoa le nganga modi o le Christmasi. Whaasoa mai i au lava o pule a nganga o le Christmasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Christmasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatunanga ino o porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le nganga modi o le Christmasi ia tātou whaatawa ina le Christmasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleipo te sema. O le awhatau nuu le se i le asus e fulu maleipo te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga wa langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Talo wa Samoa, waule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha'a pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha'a pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Rangi mai se matangi, se momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, te momoli atu ai. Alofa ila Samoa, Matalasi.
E o talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia mai se fo i o le sila mai moa le atunu u le nei as whareile. Le aso lima o te sema ua tāwalunga i ai tiu te mawhaiwa no Filima o Samoa. Ia le ngata i New Zealand nei whapena fo i le atunu pele i Samoa. Samoa i se sae ia ma Samoa tūtotas. New Zealand nei au se tālia Amerika po o whea le tafo le lalulangi. O le ale taimi ma le i tū aso. O lo o e whaafonga mai ai, ia polo o maua mai ai foi. Le rei au nanga, le tautua ale si ufonga o Samoa, le Radio Samoa. Se fululima iwa tolu a mo i au kilani, i lono ofisa au tū i manukau, South of Auckland. A lola so i fumanuia, o fo alofa ma whata alofa i te oe. Ia, e mai se fo i le nganga fifia, wa tātou toi wheloa i ai ma le manuia. Tāwalunga atu ai fo i male au ranga male tautua le tōwha i a whongamua. Ia po le ftelenga fo i a se Manu Francis Ioane. Kama moe sa manuia na rei tae au ina uanga ngā e le la. Ia maala usu fo i le atunu. Ia o nisi e tāpua i pēa i maota malawa. Ia a wā Faiva o tama whanau a Samoa. Iso o se tūlanga lava. Faiva o le ngā teifale. Faiva fo i o le vātea tea. Ia mai se o Faiva o le tua sivi ma le tua vau. Ia o le nei atunu. Ia e ala usu i whale whainga luenga. E ala usu i ofisa. E ala usu i potua onga. Ia e mai se fo i o le ngā luenga leo leo. Ia ma whale ngau si mea. O le ala wala le ngā luenga. O a le tiute ma Faiva o te tofi i le atunu. Ia whaaftei le tua o teitei. Mai lau tau seifua o a sola futia. I le nawa i aso atoa, mai le aso ngafuose i o mai i le neifo i tae au. Ia po le neifo i a wauli. Ia, tal tonu le wha mui moe. Wauli masao, tiu te mawhaiva sa whenga iai. O le ewa tūla lata i le manawa o ngā ruenga. Ia, mai se fōi. Ia, o tau whaiva o le tāpua i maota malawa. Mai se lava nei, ta mamtina ma tua fōi o le atunu. Whātalo whai lamba o wholo whātu i a te oe, po whele tafo laulangi o loo e whaafonga mai ai. Ia, o lau tō au auna masani, o le ngā ngai fō Faiva, mai le aso ngafuose i o mai i le aso lua, o i le aso whareile. Le a tōua savea le ulua i ali i se yuli pestata maane langi, muli talo Al Harrington tūmanu vau le bea. Malo, lo tō ono sai, malo fo i le lava papale, alo fo i le whato toa, malo le tau hatai, ia, o Faiva na, o lo o tāpua ia e le atunu. Leo o tātou tau mai si ui i le soa mo le tele o ngā ruenga nisi, a o tātou, e o oi le tai au le aso tōna, i tātou usu mai, e whaasua le laulau, le swalofi, ma le lofi sā o le atunu, le tāno awai le aso a tai au, tāwalunga i ai tasi le aso malolo i le aso sa, a koe usu mai le aso ngafua. Ia, na, le ai asa me popole ai. O mea le uma lava na, o awanoa i le au maua, e wha ua i le tautua i le atunu. Malo le tatalo i ta mamtina mātutua, a lo fo i lau tāpua inga. Wha malo i whaia onga, i ama le whanau le nei fo i vai aso o tātou tūla lata, awa na mata le vaso le nei ia su enga fo ia le whanau su e nai fo ia le o i le onga ai le lunch ia mapuli solo ista miti ia le ima se mea onga i whaia o le vai tau le nei e su e nai lau mea sa whai le onga pia ngai kuskusiaka e walau mali whaia onga ala ke kuskusia ka ole akal ka poe lai whairi ala kuringa marinkia. Ia me anga kusi i le suenga. Ai a whai sa e lulu. Maloi mata ia male manatu e te talo ina ia iai se taunu unga le lei. Pe au o mai le vai tau o suenga. Ia o te loa fo ia te sele male fia. E iai mātua ole a langona lo lātou fia. E fo i mātua. O le a le fo i le rātou ki disi masi ma le tautanga fau, ai whaafonga le nei, au al popole. E to e oso fo i le la, le ise mea o le a kawhasi i fuka miki pe a wha le tonu ia fo i a tongi o ta maiti le nei tausanga. Ia to e
Fou se tapu, ma se tae au, to ia e fo ia onga ia warrior leto sanga. Lua fe lua sfuluono, perhaps it will bring some luck for you. Ai awani fasia ta maiti. I lo tae ula vale fo ima, ma e ka whao vale o i lea onga lei fo sau me ngā mawai. Awa o tātou e whapena uma e fo lesi au tau songa le na. Na tuli mai lea onga. Ko wa senga lima e pole a prima 3. All a standard 1. Yeah, I've seen it oil for young. Oil out of my milk povi. I always so tina milk oti. The my yes of it. The Valla cow go for live. I pouring for pesa oing or local mamma looking at a cow make ya. O leula ya. O le na for you so yata. Yeah, I want you o mai ya. Fa no anga na. O le kirisi masi ma le tau sanga fau. Ma fau i le tama mea ma le pepe sa ta alo fo i Yesu ia. Sa pele mapu fo i sa fai fo i la tu ti finga ma ta alonga ma ta maiti. Ai ese le wala aunga o le li. Neli faula. Ya, tātou. O le sai. O ne o mai ni tūlanga wha pena o le wha no noanga. Ya pe amanu o se ta maititi. A o tautina. O ne tau solo mua ya o tau whapelo. Lau whapea ya te kwa i whasia le ride o le ri ya le sirin ke le langa kupele. E alu mai i le lanchu i le aonga. A le amai ngi ia suenga o le ma kua whale tonua e umalonga ia solo ma le uliva. A le nga ko woka o le pua. Ma ave palu sami ma fua uli i o. O le na sauta o mai. O ia e sili le suenga. Wa mai mau le pua le sais tu mo le ia o winga ma liena. Ia o vo isi ta mai. Ia mai le lipoti le si ali i fe mai. E fa le tonu le lipoti. Ai o tu le melenda o talonga. O talonga fe mai. Le komeni el fa yaonga. Outstanding. O le motoa afa ilo fa Samoa tātou te lo le e tūlanga ese. Tūlanga ese lo no winga e motoa le leik te le. Ia e fe mai loa male. La bea. Ole OS. Ia fatu ala so e au tafa. Outstanding. Fai mai lo male talale. Ale te malo. Mai ole out of afu. Standing. Ole tutu. Fai mai lo mal kala lo makua isko inga ile umafo ia la ua onga fai mai lo. Ia wa ai la ia. Mea ngai kupu mul ka mai kiki. Elwa koe le alu kongo le fasa ngai la kuku i fafu. Le whaali liu wina ma le whau inga ina. E mātua o aso whapelei. O le tau sinionga o tau le si ui. Wa au mai ia tongi o. O ta maiti. Ia ul fasia na ia tātou whanau a wa o male file mō. O ai fwoi manu tua e lua upuna. O le a o a o. Ia e o a o i upu matala. Ia matau mawhai e wha maru si au. E alu lo le upu leo le a o a i. O le a o a i. Ia na e lolo la ia lea. O la iei koma li liu fwoi le i lunga le o male ai. Ua wha ngalo male mea malo e fasi e a o a i. Ili tamai titi. Wha mori mori tautua nā ma oi tina. Io va ia tu lo wa oso matul fe e le to ina la tango lo na fuspa e fai lo la ia fai o mo singa to langa ba e tango se fe mai la fa ndau me fe mai lo papa mali lo loto to yo so foi le la i le va yaso po le foi to sanga fo ia o fa si ia fa ndau la it ai o ka solo mo ia o mai pingi kwa pingi no mai mau me ai mau se vai fo mai mau ko nginga mai mau kupe mai mau lunch yeah tautu na ma o tatu tali e fo because this is reality and it hits home you know e ma tu fulful lele va pena e mana o a fo lele e fai fa tau vanga lana whanau, ma whanau fo lele au na uso, po na tua whawhine, o whanau o le tala le leima le kalesia, whanau i tono le ainga. E mana o a siri e tua lana whanau, ai e mwe wholola le ata.
ia ua whaale tonu stulanga iai. The expectation is beyond reachable. Yo, ua matua mau tele le mea sa e moe miti iai. I tausanga maa ali ale o le tamaititi lea whato a mata. Ia lava pale, ia lava ono sai. Nā lolofa ina i o tātou whanau. Ia tū oi matangi olo le tina le a inga ma e pui pui o oi o le malua papa o tamaiti. A ua le tau solo mua i a oi. Lau whao so solo to ina e pingi. E pingi ka maki. Ia le nā. Whatalofa i le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. Ia a wafo i pa ia ma mamalu wha le malo. O pa ia ma mamalu wha le atunuu. Ia a ia maawalunga se vi inga o le tua. E sii e ana au auna pa ia. Ia, whapea fo i o tau o le pai sino o le tala le lei. Ia, ai maise le ainga sa le vi. Whata whaitau langa e fia. Le ngata i Samoa, ai whapea na fo i New Zealand, Australia, ma so se tafo le lalolangi. O lo o alala ai ma papa au ai, ia, ma whapea nao na taasi ai le au whai ngā ruenga. O na o le tau waswaswina o le ipu vai o le ola. Ia maua ni a nganga mo le ngā ruenga le tua. Ia le nā. Patalo whai o tātou ainga i tuile manua. Sio mātou ainga tangalo matua mpuapoli. Ia whapea fo i te o matawiri ili i whiti uta ma whitai. Ia. Patalo whatu le i atau o savea i atau tau ma le wha moe moe. Ia le a maua sa kilisi masi fia ma le tausanga fau manuia. Ia whapea nā fo i o tātou ainga o malawa i tuila. Ia, whapea fo i le whafonga mai le fionga i le Palestine o le sanate, le tamā, e ngata i tamā. Ia, na whaleanga fulu i aile motu, le fionga i le Palestine o le sanate, tua olo mānaia froen, male tausi ali i, ia antipai, ia whapea fo i le talenga, ia le musu junior mānaia, ia ma le tātou a inga atoa. Whamri atu le Christmasi ma le tausanga fōu. A wa o te loa. Pe ia ele isa o holiday o tutoe. Wa so malolo. A ina pauia na statutory holidays o le Christmasi ma le asu so ai. O le tausanga fōu ma le asu so ai. Ai, ngai buanga ia so ngai whae malolo le ai. Wa uma so malolo i nei meo o meo o whaalawe lawe a inga e wheo i anga i Australia ma Samoa. Ia ai lea whaina. A le se holiday. Ia at least o lea whainga luenga matutongia. Wawa ia tua 40 mail tātou a inga i ngā ngai fo le wau. Io e tātou whilo inga fo tai au ma tātou fusi. Ma pāti patia le lofa ma le anga le leio le tua pewhano whai atu. Wa tele nei tau sanga o tātou whēdoa i pēr ono o le maliu mo le oti o whaalawe lawe whai o le tātou ainga. Ia, a o le aso a tai au. Tātou wewa loa lea i nā. E le Paradise Nightclub se i ngkasi makako kifa whakasi. Ia, pa ia mawalunga nā whaasino le tātou i tū malo ma le tātou nuu. Suailau sunga su o le mapu o le nā whanua. Ia, whapea fo i ti a ma whaumui nā. Ia ai maise le mamalu i le ia te oe ma upu i le nganga i fo le vau. Ia te dane fo i le fio lau fionga i le tū au pepe o le tama sa tuala. Ia mai lai e ngā suka la are mea ka kouke fusi e ma wosi i kai au i dai le Paradise i o Tara. A fia fusi si no fuanga e siri o na mātango fie. O Tara. Le lek whambu moe le tātou whelo ai. E wai o mai umai fo ma lau sa whatoa. E o mai umai fo i amale. Au le whanga atoa ma whale se ala. Awana paule o le afo i o le siwa le a le tātou. A inga. Sa sua. Ia le ala tātou whelo ai. I ta au lau tō wawa aila i le whakau paki ala uka mo sua Antone. E sua whaumuina Antone. Whatalo whatu le whiunga au. E le swafa ia le malu vau fusi. Sua. Ia malwhalitua ia to e lau. Ia le aso na whisa mua i fwoi le amanoa e asia tuai ma whiloa i fwoi i le sunga ia sua.
ia e mai se foi le faletua ia ma le ainga lii langa mai foi ia e sa ili tong fiti ngase o le tino ia mai se foi ia o mo ai le avanoa e feilo ia foi ma si mai a inga fatalo fatu le ia to se ver e lau sunga sua ia po o lau fionga foi le suafa le malu va fusi ia a le la o mo I ma le malu taia wa tasi le nga I fo le va wa tu le fa fonga mai ia le fionga le mapu ia lau sunga sua wa tauno luo mai mato lau kako siva I le siva le kako wa inga kaia ai au tele I lua malanga I Samoa I le saso o le nei fo I vaiaso ma le fai unga o le vaiaso Fatalo fa pitoa ia te oi pe fai fato a e tu lau ele fato a lenda lau valele nei I lau falua amba ele o Aotearoa Fatalo fatu ia te oi I lau lato le tai le lato I le ala ma le lato I le ea Faftai wa taunu umai male manuia le fai ngā malanga ia whapena foi o na boa se awa noa le lei e wheilo iai ba inga ma whanau o uso ma tua whawhine o woma e masani ia ai mai se foi o le toa tele lava e malanga mai o no fuafanga lualu ma mao sa whata oto mai le amatanga o le tausanga ia o wha ipoiponga nisi o aso whanau o talanga teu ia ai le ngata foi le na nisi o malanga mai ia o no le fia mafuta mai I toe saunginga, ia whapea fo I pea u wha mawai, o nisi sa pele mamamae I loto manganga I tono ainga, ia e panga lea ua whemoe au le ioo, le whai ngā malanga le kilisimasi ma le tausanga fo, o le pule whai tō tasi e le tua, ia e le pule I oi le ma, o le Faiva whai tō tasi le nao le tua, o ia na te whaiama le tangata, o ia fo'i na ia au mai le tangata I laulangi nei. O ia fo'i na te toi wha fo'i atu le tangata I lona mamalu malona fio anga pa ia. Tātou malmalama I mea nā o meo fuafuanga o le ata o le whaalutanga o lewa na whaatatia ma whaataoto mai lava I ana mua ina ua fausia le lalulangi. Ma tu u iai le ungari I u lava vale fo'i lelo eva matam. La kuloa o eva ia wa mai e ma fua uma mai me ele ro miki le fa o so ia o le ma fai foi sa kangi o ia tamu ia ona tatali le me le fa o so mai ia lo matua ia ina ailo ia na wa elo wa ma san le tala mo malama le ia ile au kersiano o al tasilina me ole ta nei o tatou tangata mi tono o fanau le tua o tangata kersiano a fe mai la vea vai li save ole memonia o ele o tatou tangata kersiano wana o tatou tangata o le lotu pe afio le lotu ia o le totelea e matua le ai masakelisi ano o iai ton e kari ye mai era wani a me se ala ua ve pasi le ale go pass New Zealand ma le au ave pasi a Richie mai o le pito no I West Auckland fatalo fatu ia te tau au ave pasi au ave loli ia fa vai lesi ave loli lesi tangata na e teu loli. E insinia to e kamuta ai o ia na te fauina loli whapitoa ia ave whai ngā luenga I Samoa mai. E ngā le whamunguia mai le ngā le au ave loli le atua le whamunguia mai ia. Ia mātou nei o le au insinia. Whakuia wanga whenga o loi ko ke insingiangi loli ma wha le anga fio loli. Kasi la ia au wha le anga mea. Nga waku le afi o le leia e mai inga ua makua ma seile me uo ia. Ia peo le tala le mātou tama matua ia so alo le utele. Sa ile mātou tama ipomu lava sa ia yasu ia sa. Ia ave so o ia fai. Ave so o e fai fa mai lo ma so alo le si o uso le nao. Soli, o le ale me o ka vale le ave so o e fai. E fe mai no tala le. Fe mai tala le uso le na e.
komi foi man kalfe mai te loli papa. Aso te loli mele le angol loli le, o le lakom. Fai kala aso, mai kala aso, mai o le, mai o le lakom, fa mai tala aso alo. Sole, o le ave so oli o le tavale, fai lona lakom ali a le alava le anga, ia vai se lakom fou, a mai uto e vatu oto e, pole lo vatu to tau mawhai fo, le repair, ai ati di ai le anga le lakom o le kamai piki apu, ai siri le whakau se lakom fou, mo kwa yo le lo po le are patur ka vale le kala i da wori i ya malole sua alo fo le ngalulue fa fitai ngalue ngale o lo to fatino mo le tautuina o to ainga tautuina nu umafio anga tautuina e kalesia le ai tau malele e le o lo fo ai e te taua i vai aso uma ia o fatino se mea lafo se leni ale o le na o le pensini o le tavale mama o le tona i le lo matua i le aso tona i le aso sa ia wala o me lo mama e te ai lo ngalo ia mama i le o fo le lo flounder wal me na fifi si lo matua tau mo faila vai matua fa aisa ia malo ma faile pepa e halusta ngata ma ave ia fa mai sele ia fo ngale ma folfola e ma folfola long kingo alu fiu e tau ma vako e ma folfola o mar kele o kingo o isi af mai kama fo ngale lua maka e pi vakasi si ku ia de la wo lore o le falaunda ia le na fatalo fa pitua i lungo le tatou apio fo linga e mal se fo i le tatou social media le tatou YouTube channel pa anga to tino le si fongo Samoa ya mal se fo i le ngai fo Faiva le atou severe male tatou tano ava i le aso tonai e fa aftai ma fa malo tuai i le anga mai fo i le totele o le au tau muri ma le au tuli au pu o me kari i tātou por kalame whatalofa whawhawina tāni elu, wa loli le soifu maruia, to mai taio Christina Tanvasa, watching you severe from Melbourne, Australia. Ya, le ngatele na. O le to mai taio na Rita tui vai ti, tāna whalava ma loli soifu maruia, watching you from Christchurch, le ayo keriso, whatalofa atu i Samoa umolo, o lalamba papa au i kalai stete, a se le uso ya pesta unga Alex e kona fido ma le feltua ma le ai ngali ya mai se fo i le uso ya le ulua i otomua Joe Smith ma le feltua ya mai se fo i le tatu ai ngā toa lava o lo o yai ma mawai i le ayo keriso i kala estete patalo fatu te pola nuu ma lol se fo mluia ya pe fo i le sunga ya Yose Josefatu Lawano, alole soi fomanuia. Le fiu talamoni, ia, fa pe foi ia le uso ia cap fa so o talofa lava balole soi fomanuia, Tofa Moors, ia, fa pe foi le tua fine, ia fale ofa ki tonga, va ai tuitea Falaniko Smith. Anga ia le kile yo ngo, o le tamaitai lea, ta kile yo whai u ka maroro ye, ia, wha maroa tole i whale i se taimi tamaitai pese, lawi lo ma le matango fie olona siu fonga. Whai mai, malo brown, se malo fo ile, sa o lea, ka mai lola se kako pese se yo siva tuai, ia ma whai loe fo ia le fie tele, i me o si au tama, ua mana ia ma le lei tele talo fai ia malo wali ngalo ia ingo nai utuangane pa alu le madmolu sapa ia iona sauninga masani le leanga poni fasio talo falava fasalaundua ia fa perfo i papa popa talo fa balolo so fumria lu i mai vaenga poles talo falava malole so fomria o fele fa longo mai ai talo falava as SOJ Moores my matamatatu
ia ma mātou tali e tu fo I nei Sydney. Whe mai ole vevelo le la o iai, sa fa se fulu le tai au ai oi fo I le uli o 5 se fulu tikeli. Ke o fo le mu o se si o kouso le mea le nā. Giovanni sau le ola, ta alofa lava, ma lole soifu mria, whaftaile. Sula T. Watching you from Sydney. Alofatu from Sulamai, Sydney, Australia. O le sunga ya sua tonu manave, misiluki sua, ta alofa lava, ma lole soifu mria. Ia tasi lea sua e tauna tatou siva whatasi tai au. A su mai sua ma maile whalitua. Ia marenga luteni la tatou whilua I le Paradise I o taura tai au. I loa whenunuti. Ia vai o tama umai o le whale ana I tua. E o mai uma ma oe ma le ri lea. Manatu le lei. Sa uma lau cameras I kapu e ka ko mea kai au. Seu manu, ta alofa lava seu manu, alolo soifua, o le sunga ia tasi ai popo, ta alofa tasi ia whapea foi ia tama o le tānoa. Ia whapea foi, have faith, Mildred Stalin. O tua mawha sefo vatau, ta alofa lava, ma alolo soifua mria. Ia, whapea foi ia Pat Spencer, mai malo master. Ia, ta alofa foi ia te oele master. Ta ele, to le pai ali I pele, ta alofa lava malo le soifua mria. E seta patsi, ta puala, ta lai ro patsi. Ia, e alu le aso le ngai o lau o tau suafa. Ai tufal tātou por kalame, ma tusi mai pea. O te whiwhia lava foi pea mana, wale ngarue. Ratu lo foi malo lo mo fai se me ai a mane lo foi fafose se me ma fana po se me malulu yang ka akale mo fai ka fu ia la ngona o fina ngalo fa lio le tu no I tato por kalam e te ata isi me ai ka ki ngu fo isi me sa te le ala pa la vale ya so te le ala pa la vale me la fai upsa ale vai tau nei wa o ina le tele o tangata mantua foi o tustusinga o le whaali o lo fina ngalo tusa lava pe te sau se fake page ia po se ata o se manu se ata o se pea po se ata o se maile po se isumu o au tustusinga lava waile ilo e mea ola na tustusi na o meo tangata tusa la pe le mate ia lo ingoa ma wa ai o fōringa I lunga o lei tūlau ai e te loa le lei, o oe e ona ia lei tu laulea. O oe sa waitu ai ngā upu ia, o lau tangata, e loa tu ai I lau tu stusi ma lau whaasua. Le tu ai ngā whale pasi na vali mai e lau pasi. Le tu ai ngā whale tangata na whau mai e lau tangata. Ona e masiasia leo oe ma e wholongungu, ia upu. Alai te lo le leia, o oe leo tala noa tu iai. E te whiwala e lafi malea, ai te halu manatu o le lei, o upu e vantu e lei a te usavea, e ma ai, pe a whai. O le wingal na o le meo le tangata. E pei o le pelu fo I le ma ai. I tū umo le pelu, o upu, o mea o a upenga, e ma ai pe a whao ngā. La le na le no foi atu ya te olea. Toi fu se tapu I lo langa. E matua mafi fia o le mela na e te fa roi mo. Le vingo le mafi fia. Le mafi fia o le ivalea le na te fa roi mo e. Ai te lafi mai e tua. Ma e alo fanga mai e tua. A o lo le atu te ngata lo va. Suini au upu. Suini au mafaufaunga. Sau saola ia le lo wata. Ia ma e ata mai ai aso au le le. Awalo kele isi kemi. Ele fai e ka malo loa so le mea. Whaka ka ke iang ele maua ne se fake page. O la e fai e ka mai kai po se whawhinge fo ia. Se vai le ulo tangata. Ia, la talo fatu ia confused. A confused child le mea whama. Ai ta ua le me ta o le confused child.
o le tamaititi le mautonu. Ari confused. Arai maka maisi o mako pele o tara ia whatalo whatu. Alo le soifo manuia. O Miti Soli, watching you from Palmdale, California. Mawai mamao le mea. E anga ima yei tangata. O le sunga yata ele to le pai, ta alwalava malolo soifo manuia. Ia le uso ia e Sau Moors. Ia wha pia fo e seta pati. Nelei. Ona, o mai leo la ufautuanga ile manawa o ngā luenga. Ia mantua o le teimi pisi lewa le nei o le awala. Ina ia lo fangia. Tautua nā ma oe. Ia le sao whaatulanga ina o le ua mai o na tuu mata manga i mangala ese umo le atunu nei. Ia aua te vave fai malie lo sa ma ia e tu uava noa fo i isi ave ta vale o lo fa o ngā ina le awala. Wai leo se awala lo ko inga, po se awala to wa inga. We are all road users and we should be grateful and be responsible as well as giving other people the chance. Tu uava noa. Aua te alu e tuli lo sao, ai te loa e pākalu, ai ma la vea se ta vale pe la vea fo mamanu ai stangata. Ia lava ono sai ma lava papale lunga le ala tele. O te imile leo le maanawa o ngā ruenga. Vevela le la. Vela sia ai fo i mau fōringa. Se senga ia lau vaai. Ia mauso ai malau whali i malau fefe. Ia ona le mau leo le afa. Ia ai alofangia. Wa lava le vale tasi lunga le awala. Aua. E lua lope tolu vale. Ia na ilo lola ia lea. O ia mea le a tupu pēa o na whetaui ia mapa i lima me nei o vale. Whatalo whele uso ia tausili tua i malo, ia, maloli le la pale ma le on sai foi i ngasi o le tino lo whenga iai, ma le talo ina ia pai atu le tua i ona ao wha mawhanawhana e maise foi o ao wha malo lo. Nisi o lato o lo malanga mai le usui o le whano ma le tuua o le malo. Ia. Asu atu vai malo i puenga. Mori atu wha maisenga ma wha mawhanwhananga i le nei vai tau o le tausanga. E o whatasi a Sofia Fia. E a whatasi ai ma le wala au o le tua. Ma mea wha le lei ma mea le e o mai ai ma ftianga ma le wha noa. I tangata. It's God's timing. O le taimi o le tua, le taimi le nai pule ai le tua, e le pule ai le tangata. Ia le nā. O mai leo la utalano, ina ua toe luas fulminute o na tale o le tu la e lima. I le whaalongolongo atu i le tala mai Samoa, i sui o le radio Samoa. Mai e pia. I le tulanga wali poti ai. Le whauawina o le whaamsinonga i le vā. O le fionga i le sui pāremia ma le minsta o ngā luenga te tele le atunu le fionga i ato e lupe. Pongu mulinuku on semo mao ia au te tele. Male tō whā i atu i loma lansenota la meko. Mana tuala i o le nau manino o le tō whā i atu i loma. Lancelota la meko sa tamo o e matauwa i lalo o le fua a le hero pipi. Ai o le fionga i le sui pāremia na tamo e o le sui o le fast mato e manu malo mai ai le na foa. O le itu malo fale a lili tas. Peita iane. Na whaulu le tangi atu i loma. E whasanga i le sui pāremia. Ona oni whainga whaala tua, o soli ele tu la whono whainga panota. Ia ona whapena fo i lea, ona momori mai le tangi le sui pāremia. E tali atu ai, i tua inga mamorianga whaasanga ia te ia, lona winga petitions with counter petitions in the coin. Ai peitain, e moifo leata, wa iei tangata wo mai whaia lato mori mau, tustusia, ma whaatau tōina, ma seini. O le tō tolu nei, o le tō wha ia na mula ulu.
sami leota. O le sunga ia le ala i le pule, limoni. Ma le fionga ia fonotoe la uofo Pierre Meredith. O le sui tai tai o le tu a le hero pipi. Whalongo mai le vaenga whai al hero pipi. O anginga i le talanoanga lea. Se wha maumonga ale tō wha i anamlo ulu sami leota. Wha pēna ia pu ea ai se vaenga o le la talanoanga. Ma le tō wha i atu ilonga Lancelota la meko. Mai olo o anginga i lea talanoanga. Lea na pu e. Taltonu lo mafau e fa soli tu la fono pe amatu nei luma o le whamsinonga. Wale u umana tā. O le discretion la. Po le winga le upuna nao le discretion. Po o le whaatangana au tū ma le pulenga o le mata upulea. O lo i limo o whamasino. Au whamasino lo whamalu i le tango fia o le mata upule nei. O le fionga i le whamasino sili. Honorable Justice Satiu Simativa Perese. Ma Honorable Justice Leataua Darrell Clark. Ona puna mai lo lea. O le vaenga whai o le hero pipi. Whaasala vei matalo sanga ina ia whai so lato i tū. E whina wina ai ia le mata upulea. I le vā o sui ia. Tui loma ma toi lupe. Ona whai lo leo le tū. Whai le talo sanga talia mai e le whamsinonga. Ona whai atu lo leo le whamsinonga. O mai lea mai tō muri mau. Ia lea lai o mai muri mau ia tō tōru. A sila fo i Samoa. Peona ua vatu i luma. O le pule o le mata o pule e wha lea o ngaina. Po le wha o ngaina fo i. O le ngai o inga lea na pu e ai wha solitu la fono. Ia le talando anga sisi uso ma sisi uso lo ta ua le whamsinonga. It was a gentleman's agreement and conversation. O le talando anga ma le wha soa wha atamali. I le vā, o le sui whai pule ia namla ulu. Ma le tō whā ia tui loma na le manuia mai. I le whainga palota, o le lua whea lua sifurma lima. O le mali enga la lea, o lo tā ua i le pua ina o leo, e le tō whā ia namla ulu. Lo aginga ai se tupe, se tino i tupe. Wha perna wha o ngā. Ele sui pāle mia, matu i nātu. Ia tui loma ina e mwhai ai o na whaamli eina, e ave i tua na tangi. Ai ave ai fo i tua matangi ele sui pāle mia whaasanga ia tui loma. La le mea le o tula i mai nei. Mō mua, sa le fia muri mau ia le tō whaia sami. Le lau o mai le polo inga le whaamsinonga. O mai, o le a whao ngā, ia le muri mau. O leo o sapina o le whaatonunga le nā. Ale tula fono. Toi aluatu mlesi whaatonunga le tula fono. O le summoned, po le summania mai. Lua la whaai unga malolosi al whaamsinonga leo o ta oto nei. I le awali i uma ia le au mai o morimau. Tulou o la tau langi. Ia, tātou nofo matalia lupe o maunu. I le tāo le iwa i le aso. O leo o whai ei. Ele sau lol tangata i ni mata upulea. Sau e tū ma whaila na moni mau. E loka. Nio. E ave loka. Leanga o mai mau oile teimi o le whaamsinonga. Alu ai ia me o resources tupe. Ma taimi tā ua sa tawai o na se e nisi vaenga. O whaamsinonga ma lātou whai. Unga mamata upu o lo tāngo fia. Le teimi le nei ma le tele o le ngasu ma le ngau ngau sā. Ia. Ai lo taltununga. Ma wheo soila wali i lea. Ma whai lea whaalave lave. Ma whai a lātou mōni mau. Ona o le loto ti ngālawa. I le fionga, i le sui pāne mia.
Ia le la tātou whaatali, wa tutu whaatasi nei lo ia, a tui loma mato e lupe. Ma ngā lulu e whaatasi, e whaatu mau wina le mau. E te ena ai, mo li mau ia. Whai mai o le hearsay. Wa nao ni tala whaalongo. E o fo i la i le pu e ina o le tala noanga i le telefoni. O se ngā yo inga soli tu la fono. Le ai se consent, le ai se permission, le ai se faa tanga ina. Po o se faa noi na whaia na mula ulu. Ilo na uso. Ia tu iloma. E o mai fo i le faa malu e tasi o le hero pipi. Malia lela o tango e pue. Faa mata e mwhaia no o tango e pue. Ma sefe ia le tātala noanga le nei. A tonu e iso na o ngai lumanai. Le ai se mea wha pēnā na whaia. Lela. Wa whai atu nei ia le mori maulia. Ai tali mai ia lo ia. I aingi mea wha pēnga. O i ri tali tonu ina ia le tūlanga le nā. Ia, o le mea le nā lela ua one i ai. Ua vā le whangatia. Ua pei ua le whoringa mai ua tutu whaatasi tui loma ma le sui pānemia. Ai te e atu o le ua whā nei tu o le whaamsinonga. O le awhionga i le sui pānemia, ia toi lupe, o le awhionga i le li i sa tamo i le pati, i le pānota, le tō whai atu i loma, o le i tū, a le HRPP le moni mau umai le tō tolu lea, male i tū, a le tō whai a namula ulu. Sa kau whainga whaise i kua rimongi la koe. La koe fo. Wa uia le na tāpena ina ia le sworn in signed affidavit. E matau tia i o le mea leo tūlai mai nei. A le lau a whai loa mai foi. E o vātu le 5 peo o tu lava se lau mori mau. A le fionga le sui pāle mia whaasanga i atu i loma. A tātou wō nei lai le asunga fua ma tōru lau uma. Ma a ami tai tō tasi e tutu i tutono le potu. Ma le pusa e whai e mori mau. Se mai le au soe. Au te tau atu e umarikirisi masi ma le tausanga fau. Ma aso malo lo e sifurma le lua. E o le aso sifurma le lua o Januari o ia Februari. O lea lava e whaatino ma whaanga solo ia le tūlanga o le au o iai ia le whaamsinonga le nei. Ia. Alo u. Alo u tali tonunga la. Dena amatu mōmua. A whai o le manatu le whaamsinonga e te ena le whaatino ina o le su e ina o le mata upula nei. O se teimi mua le nei. I le tala whaasolo pito. O mea o whainga panota. Ma le tangi o panota po o election petitions. Mo le teimi mua i le tala whaasolo pito Samoa. Ua te ena ai. E le whaamsinonga māwalunga le toe ave i tua o se mataupu. Tele lavo tausanga. Pea uma whainga panota. Ao ai na mālilie uma le toa lua lea o le na man malo ma le ua malolo o le ave le tamataupu i tua o na whaatonu leo lo ia. Tu i nātu ia ni tusinga mani wha maumaunga wha le tu la whono i mālienga wa uma na whai. A o le mea leo. Wale mawhai o na tāo fia. E le mamalu o le whaamsinonga. Ai maise lava le whaamsin siri. Ia wha perfo i le sunga le a taua. Darryl Clark. Ia, se tātou whaarongolongola iai. I le asonga fua na watali tu laiva. O whaalawi lo mai. Ele e fionga i le tamaita. Ia i ali i whaamasino. A tāle iwa tau tele i o mai le asonga fua. O tau umalava lea o lo iai o tau suafa o lo wha maumawina e te tau na tutu la i e wha leo au tau mori maui le aso lea. E lokal tangata. And I can see the frustration. The frustration that the judges are going through. Because
not only it's a time waster, but also the resources. Time is important. A o lea e whoringa mai, e ula le whamsinonga, pe a whai e te le sau e whailau mori mau. O le mea le na e o iai. Ale me tonu na tonu whai, ka pu e mea ka loka pe a whai. O na whai atu e o mai e mori mau, a le e mori mau. Mumusu e mori mau. Ia, e le ngata lai le nā, ia. Talo whai, o le taimi e le umi, I riri ringi risi masi anai nei a inga ma. Man tua fo leo wa faa solomuri fo e le faa msinonga le tu o fale ali li lua no mai efeso soani fo I taipei o le talo sanga na fai le HRPP to be part or the third party to the court case in the petition court. Yeah. Fa mai le tala fale ali li tas. Wa mato o mai e langolango atu. O ia whale a lili lua. E langolango atu I le whinanga a sui mai whale a lili tasi wae e ui ai no vai lua le tu malo. Whale a lili tasi ma whale a lili lua e le vai lua ina ai. Le whala o oto matawa vai ai upu o le tu malo. Ma malu ma taulangi ma pa ia I safa sa vea o le tu malo whale a lili. Ia le whembaile tala whaamsidonga. E le mauaa ma malolosi ma mautu ni mau e whaamauni ai. Ua vevesi whale a lili. Ona o le tūlanga. O le tau mawhai atu o le sui e to rua I o whale a lili e teu ma ta aupu mwhanofi le mū. Le tumalo. A o lea lava. E tau mawhai e whaawau pēr. Ona whaatino le whaamsinonga. Ia lele, nā tātu ue tāle pese. Wawai iei foi, ia ai se isa ili se amanoa. Ia awa se talanoanga au se li poti fo I murimuri o le neiva I aso. O le tātou whale ta vale, le Henderson Cars. Me
le vea musikanga a mo le pea asia si mai la fangua la mole sa mongi le sole ba wai foi le lole iole beka ele masingi ea e loloko e poko kaufe ai mai se iloko wa pili onga asa fai popo ku ilunga fai le rap ai awar fia poco isi o ka ko me fai le musika fu pakasi ai le ka fai e kinga na ole tau le mea ole le ai o se ai ma fai mai e papula e pangi malima ta arko alua i o anga ole bakiba fa asoro nada pe inga i New Zealand fai le buke ia i longi kiba fala ia fai e waka fu le lima Check him out,
Ja, le nā tasi o se au whai pese wa lewa telefona na tautua pese le Polymite Express. Ja, o le mea tātou e whai makare pese fo le fifia ma whaalai mata o le aveta wale lungo le ala tele, ai o le ua maua le avanoa. Ja, so tai e tuai i le tausala ale Henderson Cars le tamai tai ia ati. Ja, whatalo whatu mo le anganga whaalalo malo le soifu madue malo fo le ngā lulu le reiva ia so atoa. Ia malo se fo savea ia lange mafia so elo fapiona fa foi ina le tato kalame masani ia o amele nai sul ta sofi so manu ia me uma le ro fole so vai tu le mana ia me ole io sa o le oi ma tu mo fi ia le sulu la ia ma le nei fo ia so ma le so na nafi ai o misia o le tato por kalame ia ma stato li poti ale o fa longa tu nei fai asi o pisi ia ma le telefo i o tangata wao. A tā le fisotai. Au te whaalawi loa pea ia le promotion na lo whaatino le teimi le dei. A whaatau lau ta vale tu watu ma le ticket i lo lima wala au ati le o walu se lau. A nā maili nei vai aso. Ia whaftaila ma whafsili savea. Ia e pe o le ala tonu lava na sa le whape ona whaasaunu ina le sa pukalame fo I aso au mawai atu. Wana whai lava si pisi o taso ofisa nei le teimi nei ia o teimo o aso fia. Tele lava ia nei tato a inga lewa a ngaso solo mai fo ea palaini ala so sa avale ia au a foi ia e ke visi masima le tau sanga fo. Ia to tele lava nei tato a inga lea nga I mai lalo I Wellington o Christchurch o Palmerston North o Napier. Ia o le tele o lo whapea ona ngā imela lo. Ia ai o lo o whapea fo I le taso promotion le tele o lato le whapea ona fia mawaina ia le taso promotion le taso ticket. Le alo e Samoa man so fo I mai. Madia. Awa o le tala la pe o lo whai atu. A tā le whai loai. Ia o tango whaalawi loa pea. Ia matu atu le telefoni e wala au atua. Ia o stala lei ma le tala fifia a tā le whenua. Ia ala o lo o to tele I la to lo a ngā I ai le whasosoani. Ia mamau ai fo I le nā whaaburianga. Ia sa le savea. Ia whaktai lava mo le sulanga o no le so tele lava nao taso customers o lo whapeona a ngā I mai. Ia le fia maua le tike le. Ia so tele lava le ua maua le tike. Ia ona isi lava ele o le e fia mana o miela so le seleni. Ia awa fo ia so fia. Ia ale mana o le customer I le ticket. Ia e mawhai ona whali supe mātou. Ia o le so tele lava pe wa over ma le loa fast sulu laka lima sulu. Ia taso tike loa alu seminei. Tuambana I tele. To tele la le au malanga. Alo na winga I whaatumu tua I nā ele a fo I le tātou Henderson Cars I le malanga le waa. Ia sa o le. O le mānai o le taso whaalawi loa le savea. E patoa wha uma lava ma whaangasa I le so whao o January tautanga fo. Ia o le lava e tutala lava le whanua. Ia o ai lava o whiamana o mia se susuani I le so e ina sa vale. Ia so mai I le Henderson Cars. Ia e maua I le tato tike le te alo I Samoa ma so foi mai. Pato a whaangasa lava le so whao o January tautanga fo. Ia malo, whaaftai. Ia, ta puli tātou le tau le ono le whiawhinei. Ia e whaau peo na tala le tātou leina mo whasota inga. A lea tunu u se ia pa ia le tu lai. Sfurmal tasi le po ana nei. O le sa o lea. Ia sa o le savea. Ia o lo whaau au wina lava le tautua le Henderson Cars ia pa ia nā nei le tu lai sfurmal tasi. Ia e tapuni la tato ofisa nei le tu lai ondo. Le toyo nai minute ia ona tapuni alo le tato ofisa. Ia ai whaau au lava le tato tautua le Henderson Cars ia wa masani ai I le tu lai sfurmal tasi nā nei le po. Ia o ai lava o fia
o maua leva no le nei teimi na ni la fiafi ia o lo o tali lava le vala au mai po le email mai fo ilunga sa so Facebook page ia o lo ia lava na ia sa so official o umasa e Sofia e whainga luenga se e pa ia na nes besfuma sa silipo ia malo la so tai au te tala fo le tātou whale tavale ia o la sa tai au te sala sa so le tula iwa e sa puni la le lima e vave sa puni la sa so tai au o na o le tua la sa ia a o le tātou whatawale ia e sala lava te masani le tula iwa tai au ia malo vaftai nisi vaenga e whaalawi loa e o le lotu le susa ia o na o mai fo lea i le tatala le tātou o nanga o le sa o le nā ia sa le sa vea o na le to o le mafua anga o te sala i sa so whasa vale la sa o nei so tele fo ina i sa so a inga le fa so a maola vanola sa e o mai e piki ala so sa vale ia peo tu langa tonu lava ina lo whapea i ona ia o te alu le lotu la sa ia ona o sa role sala sa so officer ia ona na fato a piki leo sa vale so tele fo le malo le tunu le fato a maola vanola ile uma yo la o so na ifo ile le o uli ia lele e si vaenga e mana mia tau la fa la vilo ile tunu e ta tele i tau mavai ia ai le fa mai na tapo kalani sa vea e fa iloa se pe na fa manasu asule atunu ia tu langa le benefiti o so tele lava o lo ofia mana o mia se soani ile taavale e fia palais taavale ia o le benefiti ia o le benefiti e tu salava ma le process po le fatino ina le o le apalai a tamama tina matua le o tala le pensione ia e mana umia lava tangata full time ia e o fa asas le application ia pe o le to tele lava o le ofisilingia e le o malama ia o tula fono lava o mana au mai finance ia e tau lava ona ia le tangata full time ia e o fa asas le tangata le e benefiti ia e songi lava e oele te benefiti ta vale ia o to tele ia maso customer o famani ina o le benefiti ia loa maua la to ta vale ia fa ta se mala to tiki ia le fo ia sa so referral ma sa so cashback ia ele o fa pe ona tu ua ia le sa so cashback ma referral o le lava fa alu lava i sa so sarasanga umalo fa pe ona fa mani ina ia le application for your customer ia o te loa paule se ta po kalami le ia so sabua ia ta te filoa e fulia songa fua ia ai mani ia tele lava ia le oi o tai au le ta te filoa ia va qua fi divorce le meri no fai filoa isa tai au li sa sai ma fani fo isa le ta po kalami ia le va fitai mo le tali potil nei so wa no fai atu le tele le tunu o le whaipuiponga le Radio Samoa ma le Henderson Cars wa leva tele a mata mai lava i le lua se fulu montupu fitu tausanga wa tuana o le lava o lo wha ua pia ai na ele to e sau lo i lunga le tāpolo kala mea wha pia ua fia tivo sa o nta bai tai lea ma le le ai ta vea o lunga lava ale salia tu le telefoni ia longa winga ia masua pisi lava le se taimi mfai ona faile sa po kalame ia ai awole pole o lo fapia lava ona mawasa po kalame i lesia so ai ia e fa lava mo sa po kalame le nei aso ia sa se filoa i la sa sai au ia sa po kalame masani lo fa tai mo tali poti il dei fo i as forele la filoa i le aso tai au ai ia maduia ia nai minute o toe o le ngā luenga, ia masaunga le mō fo, i mataunu umalmanuia i maunta malawa, ai whaasoi fua ia mō le taimi nei. Ia whaasoi fua sa vea, lo whaasu manuia tele la fiafi. Ia whaasoi fua ia. Le nā, ati ma le tātou whale tāwale, le Henderson Cars, e te mau le telefoni le se tongi o valuselau fitu tasi, a leo le nā. E manga yolo ki e o le lato tuatusi se lau wiva sful ma le farm, Cavendish Driver i Papatoetoe.
Whatalo whai nai tina mātutua nei tusi mai lava ma tapu ai mai le au nanga ma le tautua le Radio Samoa ai mai se le atou savea le polo kalambe le Gagaifo Faiva ia whapea fo I ma le tātou tāno awa le asto nai whatalo whai tina matua o Margaret Stowers Schuster mai nai le pitanu o Papa Toitoe nā lole whatotoa ia ma lo fo I le talo mai ma tapu ai mai le tātou polo kalambe a o le so whatalo fo I se o tō fine le fionga autu ma le whata a te mali I threaten to o malatai malo le soifu mduia whaftai le mafuta mai a o le so o lo o wha manatui nai ia le aso whanau o se tasi o tina whaavai o le siufongo Samoa le Radio Samoa mai lava I le lua se fun mon tupu tau sanga wa tuana yatu na whaavai nai le nei ati da e ma le nei tau tua le au unanga le siufongo Samoa le tina matua le mawhai ona whaangaloina o lona soifua au auna ma le soifua tautua le tina I a whaalawhani nake tama nake toa tama ia lena happy birthday to you whaalawhani Auntie whaalawhani ia manuia tele o tasi lelo matua le nei tina na te suiina le tele o ula a le whaula ia tia ia wa whaula ia wa fakt wa ula mo se le ula le falfani ai fa mai na ula I tia o fakule ila ko vakula ula ke u ko ke u papala si le ula ma oso se la failo u ia o suanga lava o tala e tali ai fo ia ai mai lava le matanga le tala ina o le leitio ma le siufongo Samoa au fo I vai tau sa whainga tai le tūlanga le seleni ia ma whaia tātou sua ngā tupe ma tātou fundraising so ni fo I le whatupe ina o nisi o tātou masini ma wha le leia tili ai le tātou ngā ruenga I le lua se fun mon tupu tau sanga wa tona I atu e le ma whai lava na misi le neitina ia whaalawhani ia masana mea lofa tongi mo le leitio o tina lale nei wa lewa na whailo na sao I matau e le ngata le nā ia aile misi fo I me whaia le leitio mana ngā yo inga peo le walking Samoans ia maaso wha manatu wha apitoa o le tautua le Radio Samoa o mori e toia lo whaanga ma wha mrianga ia te oe le tina whaalawhani ia wha au popo nisi tausanga se tele o lo soifua I maunga kie e fifia tele lo matua e le alu e sa bo maunga kie 83 years younger happy birthday to you Auntie Whaalawhani nake toa tama ia ai alau ngi a ingo Whaalawhani o ka oka ngi a ingo Whaalawhani o lufi o le moenga tui sa mau aluatu ia tumbua atoa e taua I salafai o lau atoa ia a inga o le tamaitai ia whapena fo I na iona a inga I tonga maniwe ma toke lau ma vai le me kala I inga whalomiti ia manuia tele lo waso I fua se tawhi loai se o mawhau po le ase mea lo whai mo o e manatua ai ia a popo le tua le soifua ia whapena fo I motulu I le manosi au nai ma mafuta I ainga e mai se le tala le lei o lo e tautua ma le e kalesia ia ma me whai a le atunu au ei fo nisi o tamam tina matutua o le atunu o lo whaamda tuina o rato waso I fua I le so ia o fo lofa mo oe ia mo momoli atu o lo whaanga ma whaamunuanga ia e mai se ia tului ia le soifua male malosi ia te utau o nai tamam tina matutua matua asina sina o le atunu whatalo whapitoa e le tama ia au mua ave ia whapefo le tina ia au auna ia le no whaalo male a ingali mo moe lo o manuia o lua ia whapena fo I ona maua skirisimasi fifia ma se tausang fau manuia ia ai le ngata fo I lea o nai tama matutua o le tātou ainga tama ia masoe
Iosefa, ia whapea fo I tui mawalunga Iosefa, na I tua whawhine ia Fortino ma Erolini, tabo Foleni, ma le uso ia vaisingano, ma le tātou ainga atoa. Ia, whamalo atu. Amdui atu fo Li Kirismasi, ma le tausanga fo. Ai si tātou e su ele pesa Kirismasi ale atou sa vea eva vai, e foi. Ia. Wanga leo tātou o oi, I pesa o Kirismasi, le nei vai tau. Pesa lea. Tau nu umailo uso I nei le tofa ia namulau ulu, fafonga mua o le vai maunga. Fale a fanga tupai hawa I le vea. O vaturora e sau e tusi sau whaabdianga I tonu ole. O le tāpese le na whaamadui aere Kirismasi ma le tausanga fau I nei tausanga e le I mamau te le atu. Ia, mo le atunu. Ia e mo se fu I te tai o le atunu. Ia ma le lo Samoa. Ia, usi le whaafonga. Wishing you a very Merry Christmas and also a very beautiful, wonderful New Year. Samoa lo watu mbele tau tau pa ia ma fai ta ale nei li pine moli atu ai mo ngā lofa o le fionga ya sabea pe stata ma le langi le uro ia li au Hamilton la vea whaanu bia atu ai le ke visi masi ma le tau sanfo ya auna pa ia le atua i soko se fata fai tauranga e fionga i le au malu o le mano ma siofo fionga i le li pa le
mia ma le whaletua, e pa ia mawaluma le kapeneta ma le pale meni o Samoa, o a inga o wau ne mai, le sunga i le sao malua, to ato si mali e toa ma sa mali e toa, e tapo inga, na yo mato matua peleina, tanga loa matua, i talo la pea se loa li sona, ma le uwa ia li i whapana, o uso matua whawhini, ia manu ia tele le kerisi masi ma le tau sanfo, soifua, rauto o auna, se yuli, Hawaii, Albert, na bea.
Sufonga matingo fia lele eo spawn of breezy la upele ea mbale mamba lea ilo lima. Ya, e wha no fo fi mali e mawhaala o fonga I lunga o lea la tele. I le nei teimi o le manava o ngā luenga o lea uato e luas futbal wha binute o na tā lea o le I tu la e ono. Teimi fo le nei o le tausanga e masani o na malanga ai I ale to tele na fuafua mamau mai. Ya, ai e te tau pea o na whaaleo a wale sila fia e lea tunu. Te le ia o waa ale e New Zealand sa iai le tau finga ona o le whaale leia o lātou vaenga fo I le o le computer po o le software. Ta ule maan malamba iai ia lea tunu I nā fo I mea wālava fo I le saunga le mō o le tūlanga. Ta ua na whaeilo e le pulenga a le Air New Zealand. Yep, but it's good that the services of the Air New Zealand is still wonderful and is helping out Samoa since we don't have a plane yet. Reo tātou whaalongo atu nei iai. I le tūlanga. O le tau mawhainga le mānoma le saunoanga le fionga. E le ali I pālemia. Ia o tātou tūlalata I le tūlanga. O le mawhai, o le au mai o se valele. Nā no utau e whaamanatu I ate oe. E re whapea o le au mai o pailate ia no mai e whaise tonu mawhai. Le ai, whaafonga le lei. O le tōtelo I lātou nei wō mai. O I lātou sa ngā lulue o ni pailate si nia ma kapiteni o waa a Samoa. Sa ngā lulue I Dubai, sa ngā lulue Singapore Airlines, sa ngā lulue New Zealand nei. Lea la, o le oto e iai I ni tūlanga fo lea o pailate. O iai ni se o lo ngā lue pea. Ai ua iai I pūlenga. Pūlenga a wa lele. Le mea lina e tau na mana tuai. Ono o lefe mainisi. Ia pefe siring ia pailate. O pailate ia na o tangata a wa lele. O le tōtele o pailate ne o mai they are retired captains and pilots. They are now in managerial positions, making decisions for other airlines. And that's the reason why, yes, our Prime Minister has called on them for their expertise, not only flying the plane, but also in business management, managerial expertise. Yo, o telelana le toi felelei. A e malamalama lelei ia I lātou o tamali I nei o le atunu. I le pūlenga ma le whaata moe ina o le pūlea o se valele. Tā ule nā ina manino I aile atunu upe ma fsilipo lale me wo mai fo pailate. O e sa kapiteni ma pailate si nia o le o toi felelei. Ai ua iai o lātou tūlanga e pule ma ngā lulue ai I company I valele te tele. Ia wawa ailei. Ia mantua la le sunga ya eti laulala. Kapiteni sili le nao na umi fo le sunga ya e lamba puni. Pa o le fitelenga ya whalavelave. O le afele lei te itasi, te ilua I le vaiasu. Ai ua iai o lātou to finga maululunga le pūle a ina. O fuava lele a company SS tūma oti leo lo o ngā lulue ai. Mai o le ala le nā. O le wala au iai o le fionga le au, o le fionga le li palemia. Whatasi e fo I le fionga ya tui whaasina John Nicol. Ia manatua la. O le tofinga fau o le fionga ya tui whaasina John Nicol. A o ma whatasi ai ma mapu atu I fiti I nai vai aso o tuana I atu. He is now the operation manager of Australasia and the Pacific region. Alfiai ma Samoa. Yo, ale va lele o le Fiji Airways. Ia na, watu ele, whamalo, congratulations. Yo, ile nei fo I tamali I longo le tātou o tunu. Ia male mamao lana silsila malona manatu alofa ia Samoa na fio mai ai. Ina ia mawhai o na langona le fionga le li palemia sona sao tawala mai lona leo. Ala mea na lena o whai atu ai. La songa fua pe ona o whasoa atu ai I mata upu. O le tāpenanga o le tātou wha lele le teimine nei.
This is the time to prepare now. A o whai whiutunga inga. I se tātou wet lease, po se tātou walele I le vāo pūlenga, ia manisi fo I o alumata ma whanau le atunu o. I ei o lātou mālama I le pūleo se walele, ma le whātamo eino se walele. O le teimile nei e te tau ai ona tā pena. E le whapea tau nuu le walele whātou aso e mani pailate, mani kapeteni, mani e te tau le teimile nei. E le board of directors on a whaialo le recruitment process. Ali I matamaitai cabin crew o le ticketing office o I lātou e ngā lulua I le whātinoina o le marketinga o le tātou walele. The marketing strategy for our new plane. So instead of arriving, the plane arrives. All of this should be done right now. Tele I le tāpenanga. Ai tō saulau tala I tua le mata upu lea. I mōli mau ia o le a whasolo nei le vai aso fau. A matatu le asonga fua. O rana winga. O se taimi te le lava o le a whanga solo ai le mata upu le nei. A whai e 5 mōli mau a le whionga le sui pāremia, ma le 4 o mōli mau. O le tā ua, e lata I le selau po le ova tu fo I le selau o rana winga. E umatu le kilisi masi ma le tausanga fau o malolo. Toe o mai a vau atua ina. E umaifo le lua afe ma le lua sifuru ono. O la e su e morima, la e fai morima. O le teimile nei. The discretion and also the onus is on the court. With the Supreme Court's discretion. E le sila ma le tangata ngai ali I whamasino. I le mata upule nei. O te loa ai lona tā ua. Pea whai e le whamaunia I le telo nei mori mau. E te tau wai ona tu inatu le awanoa tā ua ia I la ua ona ia le mata upu. The two parties that originated the whole court case and the election petitions ia ta oto le lei I tau au matumuai o le fionga le li sui pāremia male to wha ia tuiloma. And this is the discretion for them at the tau na tu inatu ia ilea ia te tau. Ale whaamsinonga. For them to decide for peace and harmony. Male me whala lea le ono whaiatu. A whai iei ni tala noanga whaata mali I e whaiao. I se wā le lei oni tamali I po wai lava le tu. E tala noina. O mea ia o mea te tau ona patino lava I tangata e ona ia le mataupu. Awa a tilo I le whamsinonga. E le ngata o le tele o le teimi lalo. Ai mai se fōi o le tūlanga o se leni o taimi o tangata mori mau. Toso ai lava, ma toso ai lava. A waste of time and also a waste of resources. Ia. Te wha solo pulu mai lau mori mau ia. O le teimi le nā. E tā ua I tele. I le toi sila sila. O lea ua. A mai fo I whai tionga. I le pule whasoa ma sele lufi lima le lei. A le fionga le li pāremia. Na ia toi tu I nātu ai le tolu se lau wafe I le matanga le wenga o tupe treasury. E lua se lau 5 le tupe na au mai le I le vaenga tupe le na o le unforeseeable urgency budget. Nena mai le lua se lau 5. A le o toi tangwatu le malo ma le fiong le li palemia. Toi whaatumu le pūle na. Whaola le tupe le na lua se lau 5 afe. A ua whaopopo i malesi lua se lau. A lesi 5 afe. Ua mau ai le 3 se lau. 3 se lau afe. Whaasua I tangata sa tāpua I atu. I lau whanua me ele. A o tu wātu le whainga malanga.
I le tatalaina o le whalefono o le pāle mene whaitula fono. A le malo I se sae tuila mamanua. A le whai wala ngona leo le meo le whai tio. Le ara kouwhi au kou ke whai ki o I fua. I le whaasoa le au malanga. Ai maise o lo whaasoa ma le alofa. Se tei mua lea. Wa fo I maise whai ngā malanga se pāle mia. Sau whai ia te utusi. Ma mea alofa. Ona o le tāpua I ngā tula epa. Sa aveo fo I ma pāle mia. Ona o le tāpua I ngā le sa whaapito. Sa aveo fo I ma pāle mia. Ele ai a seisi o I la ua. O vevesi ai le mata upule. Nā le o sana ma ala langa fifia ma le whaafitai. I le amana ia o le tāpua inga. A o ai le fo I le pisa mai ai. O media tangata nei. Ma isi vaenga o le HRPP. O le o atu I ai le whaasoa. Ma nisi tangata. E whai la uri mo lātou fili. Ona o le ma whai lava na lātou talia ina. Le lātou to I lalo popo. I le whainga pānota lena se iwa vai atu nei. Because it all comes back to that. It comes down to jealousy. It comes down to a personal vendetta. A personal attack. Attacking the person that now holds the Prime Minister position in the government of Samoa. Awa fo ele na, walewa na, ala langa tangata o lātou loa, le tangata le ave ma pāle mia. E le talia ina I loto o tangata nei. Ne mafuanga, e o le lātou media ma lātou tangata whaasalau ma lātou. Lātou te matua le talia ina. Nanga lātou te le I mafauina. Yo, tumu le ti Apollo. Wa laio na matua whaane nefu le ti Apollo. Matau tatala mai e tangata. Ma whaleo mai o lātou langona. Whai mai elfo. Yo, e tau nau tau wofo. I mea ua whaia e le atua. Yo, e tau nau tau wofo. I wā venga ua whaia e le atua. I le tama I titi. I lana solo fafano, ma lana apa fafano. Whau mai I le Sasina University. Koutou se sila lai le polkiki a lauri. Ma mau te le a. A whatus alola I le utou Auckland University, ma Sydney University, University of the South Pacific, Ayala, the University of Sasina. E ti ngā I utou loto. E ti ngā I utou mawhau. Langa foi o tau e masani na puai mai ai. Maluai mai ai upu I o le valea, le anga waa, le se whai longa. Le o ise a onga mawalunga masa university whapea. Now the words have come back to bite you and you need to swallow those words. So if I fo ia tu to upu e. Yeah, e follow malamu. E lamu ma follow. Ala na le mali o le me pa auto sila de ai. Ai tatou fia. E te tau na tatou fia ma tali no auto sila le tala le o fai lau. La fo mai le auto fa tu tuanga tu lepa. Tasi tesi ma le 5 biliona ta la leo te sau fa ai nei. Ese mai le tasi tesi ma le 5 biliona o le tala fa tau le tupe a Samoa lava la tau ia. Malana paketi lua felua 5 se o lua feluono. Ai o Grand Siena mai nei, ia tunu I fafo, e alofa mai a Samoa. Ho e so e mai ni tau poloketi. Lafo mai le tau whaatuatuanga ia tea. E so ia tau te whaatau te, ma te le ulunga. O le fau faua o le pāle mia, ma lo vai tau, fau lo tai au, o te mana fo I wha fau uma whainga wha vai, ia fau whainga wha vai. Ia fau ma fau. Ave ese au tau mea sa iei mua. Ele work. Fasa pulu tau sanga montupu. Wale o toe ngā ioi. Wale o toe mawhai o na wha ngā ioi ai le whainga malo fau o lea ua vai la a laa I luma. Au te whai atu te ufa upe a whai e ta sisi upuna ale fionga le panmia. O mai tātou ngā lulu e wha sole tupe lea.
O tau te tau, tau te whātau te e mai lo whaonga i no le tupele nei. Ai o su e min ko polo keki. Tulepa, ia nā wala au mā tulepa. Auli, la fionga palmia, malia lo fingalo, sina 2 miliona i le me le saila wala lau papa le la vei ta vale. Yo, i ti vea, yo, ia vai lei, nā whambala auli, ia, so ane, se konkalate ma se insinia e oe tusi le. Fiana mea nai mana oi, ia no mai lei e tātou whelua i tau. Alu sau lesi teimi tolu le nei. So instead, mai le whātau te e le whainga malo. O le so e le malo ni polo kete whaalu e le tasi tesi ma le 5 piliona lea. Oia mai, ia wala au mai lesi HRPP, lesi whaipule le. Se whamon mole, ni kange vai a soo a tolo i tō malo i kange vai. Mai ase mātou wā afi whamon mole. A pe mai le afi o le sapalai mai e le malo, ma le malo swa le tise. A lea ia le mātou afi. E ola ia le mātou nu o ma le tō malo. Lua afi whamon mole la uli. So you see, this is the whole idea of coming together. Let's work out the projects, and we need to use this $1.5 billion. You know, so sorry, mai ne matou for the mai. Al teimi la nei lau le sunga le ile lau le mali tola o fionga le li pare mia. Pomul tato for the mai. You know, matua I fa le lei ato to le tato for the mai. Mai ni kon kalate le lei. Ma ia wha matanga tanga ia tu langa o tu la fono o le whaonga ina o tupe, ma le au mai o tupe. Awa, na paua leo le mea pero no foi atu sa ila o pepa le universite, at Auckland University, o le pepa lea. Ina ia mawhai o na whaalawi loa ai, ia le tu langa, o risk factors, o tupe e au mai isi atunu, e fesoso ni isi atunu. Na ave ai ia Samoa, se tasi o vaenga sa utus tusi ai. Pe a whai au mai mea nei o mea lofa, they are grants. O le whalawe lawe le se senga, o le tupe no, a loan from a financial institution, is that when you loan you need to pay a percentage. Sa ia tato ai tala sa 4% interest rate, 4%. Pe afa pasene, ia ai umi se tausanga whato am whai ona whaile pei meni mua. Ai o mea la ia sa whiwhiwhi ia. Sa atusi eila uli poti ma le pepa, ile universite, o mea ne o grants. O grants, o tupe wha momoli, wha mea lofa mai ile atunu. A o lona wha lawe. The problem is, when those grants are given to any country like what we face now as Samoans is holding $1.5 billion, it comes with strings attached. Le winga le upulina. E sau wa umana li poi mai. I tu la fono ale fale tupe na mai ele me alofa. Po le atu nuu. Po o se fala potonga na mai ele tupe lea. What are those strings attached? Ia tu la fono na e au mai ai. E no mai ele mea lea. Ma te tau ona wha matangatanga ia tu la fono na. Criterias and strings attached. E mai ai. E wha whiwhena wha ngā le tupe. O ai te ngata whai ngā luenga po o ni company. E wha whiwhea ona whaini tau o fonga. O le ngā luenga lea. E iai se to mai whaapitoa maa ngā waa whaapitoa. O ni company o le a o mai e whausia se poloketi po le a lava se mea. Se atina e tau na whai. And those strings and those criterias needed to be loosened at least. E te tau ona whaamatangatanga. Ave ese nisi tu la fono. Wale mawhai ai o na tātou. Nale avatu mawhai mai. Ele pasia.
And not only that, the strings attached with the criterias, but also there is a time limitation. E ai le taimi whaatapulaa o le au mai o le tupel na mospoloketi lalana le ute whatuai nei. Ana ata mamai la woli ia mla au whai atero isi whai pule i ute whatu nei lau tala. Wa lewa nei te tonu o le mauta. Tu lou lava. Ai matua i loa tilo fia atu e tangata uma le malama monisi i o lātou. Nā leo le palota mo tonu. Whai me malie ma isi tūlanga. Le malama. Ao fo ina whai ni o lātou sao noanga ma tulenga i tono le mauta. Ma le lātou whinaunga. E matua i loa tua le malama. I le momoli ina o le toa momoli ina o se whinaunga. I mata upu o le whono ma mea e au iai ia langona o sui whai pule uma. La le nai leo na uwhai atu. Mai maui. Mai maui. Le mai mau se o le taimi e whaalu e whai e tala leanga ma matanga ma wha leanga le li pare mia ma lana whai ngā malo. A o le o e so e maini poloketi. E o le poloketi le 2 miliona, 10 miliona le tau te vesi e nei. Ai le o e apo wha le mai. Na whai i ai le whaato whala inga i le whaonga ina le leo le nātupe. E mo ia e isi whai pule ina la tō lotea o le ao o fo i ai. Le malosi o le lima o le whaamsinonga. A wālena tau nola ori. Ai, pe fast, pe supo, pe HRPP, whai pule uma e le i whaamaoni i le tau singa o tula whono ma te ialo le whaonga ina o tupe nei e ave leo. Ave se whai morianga. Ele alo ai. Fast or HRPP or sub, the same quality of treatment. Ioi, na ta sao na tala na. Ai ola ia lea. Mai i lau tala tanunga, wa sila nei le panemia. Le tau whai pepese, tau whai whetagisi mai, i le taimi watua nai. I le ai o se ao ngāo le poloketi o le tasi le miliona tala. Sui lo ma le mawhau o le fionga le liwi, panemia. Malana committee, the steering committee, okay, we'll do something to this. Let's change the whole protocols, the whole policies, and the whole conventions of the guidelines. Wow, wa mafuolo to vevesi ma pisa ma whaaleanga le poloketi. No fe mai leise tupe al poloketi. Awa e nei me ko ka alo. Wa nei me tau ta alo ma tau tilo iai. This is real cash money. Wa toa I ofo uma. Me pepelo lauli e le mawhai. E le ei se mea bai se tupe. Aya ea mea nai loke I kourima. Usu le pese fo lele. Si fe e. Au mea nai whai. Au si fe e. Tango I mea nai lo ulpe o a mea nai lo ulu. O ala me I tōrima. Pe whai pula o le fast, pe whai pula o le HRPP. Na wha wheo no tō whanga. Ia tupe. Sa au tō pisa o nei. Ia le alau a apatu lolo ta maloa. Se iese. Ai whtangisi wha mai o le whamsinonga. Wha mai tala lauli. Ale palmia. Go ahead. O lau tō. Ai ata tau le nā. Ma lau tō lava filifilinga le nā. Ai o. Good luck. O ia feika le polokeki. I le mana oi. A le lau se ilo e lauli le ki ka whawhi o le awha ole. O le avesea mai o le mo le teitei whono. Na utou o mai I to tonu o le mauta whono. Ma le pāne mene I pālota atangata. O I le pāne mene. E le I pālota ina o tau teo mai e lote tupe. A le I tū malo. O e lote e upo le mauta. A e tuu le poloketi I tangata hata mamai maanga waa ole I tū malo.
Mana ia la tari la uli atuto. Tato wall muna, tato wall. Who owns the project? Tato wall fam sinonga. Se komia. E pule le malo ia na fainga whawai po la le teimi suyai. Le foi la e mai tau watu. All the protocols and policies of this $1 million project needs to be re-amended. Sui. Nalme sui. Toso bai fafo. Le tangata le te fono ma le tele o le pisa. Ma le vevesi. O oena e sau e te alu e fai upo le tu malo i tono le mauta fono ma le palmene. Not over here le fono whawai. Ana mea sa o ale na. It's down to fight. Wo tosi silai. Na o pese atu ai lava. Pese atu ai lava. Leanga le polo keti e fau. E tele me fau o tātou wa uina mai ai. Ai ina ua mafua loa. Ona iai se langona. Ona ole faiti o pea. I tupe avatu le tu malo. E no nofo mai le lau. Ia fai pule ia. Auto o malava fiai ma. Fai pule le fast lane. Le fa le tonu ma. Le leia lato me fai ma le taimi. Na fa o ngai. Nisi o se leni. I le taimi o le whainga panota. I leo se bele lei. Ioi. Tau te nonofo mai nā ai seini atu le minsta, a watu seini le minsta o tupe, le minsta o le poloketi, a watu seini o tau whaipule. O i tu malo, sāwa i le poloketi, ma vea ma te fono, o le fono whabae. Ai whai aku ama kou vevesi ma pisa o, lei se tupe, te ngana seini atu tupe, e mai le ini tupe. Nera o whatu lola i leo. O le mea whai tangata nei. O le avese mai male poloketi. Take them away from the project or take the chairmanship away from their hands. Ala lewa tupu. Lewa tupu. Lewa sui atu le malo le na whainga. Avese mai te fono mai o tō lima. Nanga e tau te pisa o. Ma tau whono, ma au solo i le tūlanga o tupe. A o lea tau te whono. Lea te o tau le whasoi no tupe. O lea lal me whai. Kiki oa. O tan sa o tala nai le se. O si, ma le ploketi. O tō i mulunu uma tia whau, whai e upu nā. Tatil steering committee mal committee fa foi le o mai. E apalai be ia. Yo. Iri I tofio to ele tu maloto tu mai e pule il bloketi na tofio to o mai o il palmene. O sa ili malo ala le o foi atu. Le o tal no mai le fionga le palmia. O mai la ia le o mai ni bloketi man tu langa le le. E atina e ai me ia. Fa nga I le tupe le. Ale o mai tau ai mai ma tau fa leanga mai. Ale o mai money polo keti ta ua. We need to use this money. The time is running out. It has a time frame and time limitation to use this money. So go find some project. Bring it to the fore. A mai iluma, fafola mai le fala. Lal mele to mana o ia le pata, lal mele to te mana o isa la fai. Tu mua, fere mele o mana. A tātou la inga le tai. O toi fai whale leini a tātou wafu. Iwa. Whai ni whale inga mana ia walae le o toi misi le o I te o wa amo mai o I tai. Whai ni tua whai whale lei. Se wafu ina ia saunga le mo tangata. Pakanga o ta vale. Fale ainga ma fale ma mea iei tau mafa. Fale ese ma fale le ta ua. O mea ta ua na. O polo keti ta ua na.
Yo. Dale bele sa vesi ma ye o le ainga le tai le o le va ofonti. Tua fai le lei. Ia le wafu I lalo ina. Fai le na ploketi, amal na ploketi. Ese mai tupe whaalu le malo. A le o fai mai le pale mia wa umana whanolan komiti. O le o te tau na whaanga ioi wa lewa na toa. Mau. Leu so pele mau. Alu nei a toe tilo le lole. Ile a fo ile pensula le na. Ia ma le tulanga lo iai. Le tau o le toe whaatulanga ina o se polo keti o le wafu ina. Ia ai maise. O le toe whaia wha le lei. O se wafu le lei ma le mautu. I whalewha. E taula mai iai sa pe a whai malang mai a le wa o fonti mau mai wa. Ale tele o mea. Tua whaatane vai a tō le tunu. Ia tofu a tō I tū malo e limas fultasi. Ma le tailua afi e le tise. Nana motu a le tise. Tā mai, whaola mai kako wafi. Ia. Mea nai ta o ploketi le lei. Ina ia awane I toe toa le tele o ngā ruenga. Ia. A awane mei mose tupe whai e se meo se ploketi o se meo se awala lau papa e luatu I whewho I muli whanua. E aluanga I sa vai malu I tai le mātou. Motu I manono ma le ainga le tai. Ia mei mau ingi mea I ngā mea malu. O aku e o ka ngaka ma waku winga le pa ama mea maka ngā I kai. Elena Collins, Iva City, by watching you, Malulu, Lava, the Bay Area, Amsalo, San Francisco, Lena, Cap, Talaflava, Ness Tala, watching you from Hawaii. Aloha to all our friends and families in Hawaii, and also in Kalihi to Auntie Fatlavelave, Afam Sangapoela Ulu, and dear sister Yvonne and Ashivon. Papinafo I nai Kalihi, ele sunga le tuina. Ia Reverend Elder Tina Tali Ngafa Malefaltua ya Moeava. Alo lava. Le ngā rurue, ia whapia whaile no whaalo ma le aingali, ia maise le mamalu le pulenga le kalesia, e whakasa e kalihi, ia ma Hawaii o ahu atoa. Siwa vai atu ia nā iuso ia whamai. Oh, good boy, talofa good boy, watching you from Queensland, me avito, ya vapea foi ia Sina Shera, talofa Sina malo se from Ria, si uta ropanti tuliatu, talofa lava malo le se from Ria, Colleen, cheers. O aisi ali ilea. Talo fai. Ia lelei. Talo fai ya oea solvanua. Ia lelei. Se ia wakula la umangulei kua le pa. O alapati la ulu talo falava malo le soifum ria. Aftai le mafuta mai ile au nanga ma le tautua ale si ufongo Samoa se fulu tasi minute o leo mo te ai nei ia le tu la ono toi foi mai lau tala I me alofa ia na whaasafua nei le ma au o le whainga malanga I tuile manu o malato wala o lia whaapitoa I la umai tau ma le wawa ai atu Ele aia se isi o le vaenga lena malanga. Ele io o iei le whaasoa le fionga I le li paramia. E o lava e sui le fono sui tofia. E o I le komisina ma le vasenga o le leo ma le wha I le pū o le leo. E o I e sa tapo I atu
Sa avea ma pale mia o le malo e pe ona ele sunga tu lepa. Fa pena fo i mele fionga ele sa papito. O i vaenga o matanga luenga tu ma oti, ma fala puputonga tu ma oti. Ale atunu. A le fo i tala no mai istangata. Tole o te matuai o wof. Fa mai o lo ave le fa mua i tu langa sese, ma mea sese. O le teime mua nei, i le tala fa solo pito. O malanga si i le malo. Wa taliu mai ai whanua le whaata masoali inga, ale fionga le li pānemia, malona au waa e mese le au malu le malo, malan masiof. Le whangftalai fo i malwhaltua. Le pānemia. Tōla na pule e whaasafua le mā au. E le i whai mea whapito. Alofa whaasoa. Sa sopo loa lava le whaasoa. I vaenga o le malo e te tau na anga i ai. E se ia o le taua. E loa tuai lea alofa. E le alofa apito. E le whai me whapito. Ai tufa. Awa i lo utal tununga. I'm telling you this. Ano se malanga lea tu le pam le chapipi. E mai atu whangungu a la tau pusatuna po a la tau me mo mai o la tau tupe. Ngoto umai. E le ima seisi ilo. Nioi. Tapuni puni uma wha malama. Matoso puni o le petesa. Ai whaipongi sa i tonu i le tu whanga tupe. Ngu uma tangata uma tasi al tangata e pule le mera. Al ko lua ara uri e pule e me ava ora ora pule ele a il paki fa ya ko mal fa tu but first time ever a prime minister returning back with so much and decided to give and distribute it to all those that means a lot to him. Tal tonu a iele paribia. Ale sa no fatalo matapta po iatu. Iona Faiva. O to se amale atu. Le solo wa mai anei le te ale titi a le lua. Ia isi fatala talanoanga fo le masui. O i tu malo. Ina ia o atu ila solus fuma le faute sema aya solus fuma lima kilisimasi ua au mai ma faalawi lo le lisi o swafo ila tou o tofia ma vala awina ele komiti faafoe ma le panel lea ua faatulai mai o ai ua avea ma teitaifono o lea i tumalo ma lea i tumalo awa fo i na sui lo fa inga fa vai la uli o fono fa vai ele toi o kometi le toi o atu o le to finga o le te fono ya toi le a e apala ye tu sa po tu le pa e apala i fo tu le pa ye apala i umata na to Ferlo lei talo falava malo se fom really so ya fa pena fo I Raymond ta ala talo fa se yuli malo le se fom ria ya lo fatu mo oe male faltua ya male ainga ya po fe lava le me ole la lo langi nei male ke lope olo e mafuta mai ai fa talo fatu a fa yo America ya malo le se fua se yuli Raymond ta ala ya male ainga fa mate masunu talo falava malole atu foi al tal sa al tal na ai le ai mani tala le lei o lo fai le fa soa lofa o le
whaasoa whaatamali. Whaasoa lofa, whaasoa whaatamali e whaua mea umai whai e. Ele nei tangata vātu ona taulangi malona tofi pāremia. Tau tau sila atu fo iai. E le tū to o mai o le fionga le li pāremia. I le aso o le tu malolo na uso ia tau waa le toa wa lele. Le ai a se teimi i se tala whaasolo pito o le nofua inga malepa inga nei o se pale mia mai le amatanga. Wa tia i le tofi pale mia ave ese le sei tatia i ai tu la i loa i le launga Samoa e teu le asole. Uma le tu malo o ta waa le toa i le pā. Le leu mai tu le toto. Wha e ma wha ma malu le swafa tuli au pupu i te tonu. O le malaya i la lotea. E malaya o le whautu ngā tangi a tō mua. Tau tia. Pulo ese. Le ala le nai le ina lokto lenga ina le tapa. Ioi. Le ala le nai ala ina matua fe ai tangata mo le oe hao mai se mea le leima se mea fau. Ma wha amu ia i le nei te tai o le atunuu, ma le au auna le atua. Ma lana tau tua, lea ua wa ai ai Samoa ua o ma wha apine, ma wha pulo wina ai. Le wha mamaluina o le pulo o le paramia. Si la bio le lalulangi i atoa. Le tau tua upu lea na whai tua. Le tau tua i le solo whawhano. Le tau tua i le apa whawhano. Le tau tua i le to'o le ati ma le fue le launga Samoa. Ea. Au tala le whai atu nei. I whai pule i loto leanga i le panemia. Go and learn something quietly. Secretly, watch him, listen to him, and learn something from him. Tātou ele malo longa lea, ia fo I mai loa. Ia, tātou se e tā walunga. Ia, ai pe o nau whai atu. Aso fia leo le tātou a inga I ngā ngai fo le vau. Ia whaasolo tua ia tātou umole ainga tasi mta utu le whanga. Ia whapena I sa whatoa, ngai fole vau, mata utu. Ia, le siva lea ngai fole vau. Ala utu sila ia se kifa soro ia sua Antone whamuina. Awala su, a soa tai au. Ioi, e tā le valua te tala le tātou whaitoa. I le Paradise nightclub I Otara. Mana I Central o mai ai. Pea no whai atu le telo teimi. Na paua leo le bea fifi al tātua inga le la whelua I nei. Vai atu le sua. Maupua na whanua whapea fwoi ti am whamuina. Ia le fio fwoi I lau fionga le tu au pepe o le tama sa tuala ma le mamalu I upu I ata oe. Ngā ngaifo le vau. Tire kako wha le velavi. O musanga o maldiu. O le tu o le malo ma le sui o le fono. E tāsia le tātou ainga. Aina o le sifuru tāla. Le la whai I la amata mea I le tātou siwa le kilisi. Masi ma le tau sanga fau. Au tau nu o to foi ai le lei umambi o le tātou. Sa tuala ma ma le tau singa wa tele le urumboenga. Ea wale o wala ulia I foi ma le sunga ia sua. Le fionga ia le malu vau fusi. Sua.
ma le fale tua. Ia, a fio mai tātou e vai fo i taia. A inga umo i tātou, ngā ngai fule vau. Ia, au latu ai mana ia. E o tū fo i e usuni pese se lua pe tolu e whawhiwhi ei, o e alau e kifa solo e kangoloa. E kangoloa fusi mai fua le kengia le si ko inga o kako i kuai. I le whangama mangangaifu. Ia e tui e lomo e le ko inga. Pea oe e whaavasi fo e wha unga pepe le ko inga. Masau. Lua masau a o e ko inga e karianga inga mais mulea o e ke kangofu e lom kua aro e sue sau mea ke pi ai o e ke ka upu ai mai osi ai ia patalo fele usa kun lui kun wa you brother talo lava malo so fumria va liko yese tu solo ia aloli le soifua aftai o leva tau sanga ele toi filo e malau so ya lui kun wa you ya sampo moe o lo o manuia o e male ainga ya fatalo fatu i lo uso ya feti harder ya va pe fo i ele tua fine ya Linda ya male fanau male ainga i Henderson Materda 2 o e po is special tato falemo o le o le TikTok tickle chicken ina Bruce McLaren fatalo fatu le au whainga luenga e tō tele i le au whainga luenga a Samoa ina e pule le Samoa a pule lua le Samoa pule le Samoa le mele nae e mai i moa i o lai fiola o tula i e lesi mea lai supervisor le Samoa i le mea le ave e whalau asi e ia mo. E mi milo e fwele si tu o le operation. E pule le sa mo ina le mea ia le vai vivela fo le e wha tofu ia ma wha ta ape i fulu o mo. Kusa sa mo umala wa pule ai umayo. E o fo i le whale pisuponga lo le pama ngā o ina i ranui. A fo pule sa mo. To tele o tātou walo matama whanau, ia, wa lawi lo i ngā luenga le lei ma o sisi i mawa lunga fo i o lātou tūlanga. Ia fo i ngā luenga mato mai ese le wha ngai no masini, ia maisela o i le whale fasimoa. Ia ma o i le whale pisupo, a wai le whapea o le pisupo e whai mai lea. E whai mai le poviola. Lono winga lai a matale operation mai o le papovi. Sau wai wa tau nuu mai. Le alanga povi ma whasi povi. Wa umo na wha lalo mai o le. Tau nuu mai loi. Ala e tu o ita masao i na. Maalama lama le lei. I le whaatino ino ngā ruenga. O whainga me asiata talo whalava. O whelea te eva mai, o eva mai nā i tutuila i aoa talo whai awa. Ia, malo, sui fumanuia. Whaftai i le atua, o lo mwhai o na mōle avanoa e ma futa mai ai, i alo whatu i le totele o tātou ainga, wōma e masane i tutuila. Whatalo wheleu so a J. Sione Lopez, talo whalama malole, sui fumanuia tātou wō. E vavai fo i le pese lea mo o to uma o lo o ilunga le ala tele, le au ave loli, pasi, taxi, courier, ia, ma isi lava le au ave valele, vata alofa i le au ave valele, o Faiva o le vate tea, le to wha, ia whale lave. Captain whale lave, e lama puni ma le whalitua ia Ruby, ia whapena fo i le sunga ia Captain Robeck, Sua, ia malo, alo whaftai le. Nā luenga le lei o lo tau whatino. E mai isi lava kāpeteni. O alo matama whanau o le atunu o lo whatino ina le fo i Faiva o le matetea. Rewa, here today, gone tomorrow. Ala we pespese nei Samoa. O Faiva o ina la iuna e kaungu Samoa.
o pailate ia ma kapiteni o alo ma tama whanau o le atunu.
Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Ja, ole teimu o tūlai mai o toe luas fulma 5 minute o na tā leo le fitu e fasi silanga leo taunu mai. Ja, o a fōle no fosila fia ele mamalu le tunu ai mai se lava. A inga ia o ngafa o paolo ma wō. Ia mai la tau e whaasinu tonu iai me nei whaasinu silanga. O le whaasinu silanga mo suli boni o le tina o tau mai nu umau ia po mau. O le afio anga o tanu ngā manono ma vai lima. E ta ia pe ia le mamalu o Samoa ia upa ia le popo mau mamalu sa uo. A wae whangatau pa ia le avea ia mau mamalu e le to e sea. Ai whaasino tonu le nei whaasino silanga i suli boni uma o e na tupunga ma soifua mai i le tina i a tau mai nu umau po o mau fo i wasila fi hai. O le afio anga patino i eile suafa le nei o tanu ngā manono ma vai lima. Mo i lato umolo a lala ma papa au i so se i tu o le kelope ai moise lava fo i New Zealand nei e whapea. E pei ona iai i ngā whono o whono e lua ua mawai. Ia ole a whaia leisi a tātou tala noanga ma le whilo inga i le aso atai au. Astona i lea le aso no te sema, lua afe lua sifulma 5, i le tu la e lua i le awa uli, i le tuatusi le nei. Tasi pā, lua tasi wha, tasi pā lua tasi wha, Great South Road, i Otahuhu, au kilani i New Zealand nei. O le mata upu tau ave, o le tala no ina lea, ma le sa i lia leo se tasi, e tau sia lo tātou a inga ma le i tūtino i le swafa, a toa mafua i upolu i tanu ngā manono. Mo le sila fia, e le i pale lava le tātou tino, i le saufa inga ane nofua swafa, po o le tau pulenga o mea whaia le tātou a inga potopoto. Ma o le ala la lea, o le ale avea ai lo le a wai mai. E tau fi ai pe sui ai se whai unga, o le a tasi i ai ma mafuri i ai fina ngalo, o le tātou a inga. Ia ma le au sufono i le aso atai au. Pa mole, ia tā pena mai ma o mai ia sau teitai. Se tā unga wā le wha malostino le uli. O nisi whaamtalanga whaafsotai mai le telefoni. O le o lua lua o whaatolu, tolu wha tasivalu. O lua lua o whaatolu, tolu wha tasivalu. Ia, mo i lātou omi mai ia le numera mai Samoa. Whaonga mai le code o ono valu lima, o ono valu lima, o lua lua, o whaatolu, tolu wha tasivalu. Whaftai o lo seidia le nei whasilsilanga, mafa wātau o suli o mau fuatanga. Lo seidia foi fuatino alo yafi lilo maiava, o suli ia o pala ia li i wharani. Seini e foi tu veve, tua sa seve, o suli ia o mere sa seve. Ia whapea foi tu puola alatina, o suli ia o lotoa a kui. O suli o le sunga a simi chi cam, o suli o simi chi cam. Ia ma koroseta manase, o suli ia o toluo manase. Ia, whaftai, whai ei nisi o lo whafonga mai e o lātou so tanga me pitanga. I le swafa lea atoa ma mua i whalu polu, ia, tā ua tele le longa puia li
i le whamoemoe le nā loutou ainga i le whonutanga i le aso tai au, ia le aso ono o le masina o te sema. Ia whatalofa fo i ma whamalo atu i ngā luenga le rei vai aso i le fionga i le saoli i atuala tau wā tau pa utino ma le whaltua i a peka. Ia a mese fo i le no whaalo ma le ai ngā li i nā sifuru tolu Lappington Road. Alue mai i sau vai alola. Ia o nā tau walunga tuwai leo le tātou por klabe le aso atai au o le asua fo i le tātou laulau o wale alo fisa pa ia mawalunga o le tātou tunu u le tano ava e te maua i le sao malei a tau o severa se yuli i le aso atai au. Tau au whai ai mata upu uma sa lo tea mata ngofia i le neiva i aso atoa mai le aso ngafua se i o i le aso wharile le nei. Anga leile tua i tiu te mawhaiwa lo tau wha mai o le nei aso ia mai se fo i lungo le ala tele ina ia saunga le mū mauli masao le atunu tau nuu male manuia i maota malawa. Ta po inga ta mamtina matua i le whangaruina utau mai se fo i le au whenga luenga tutofi. Tai tai o le tātou o tunu i Samoa. Mai maunga te tele se io o i maunga iti, mai o nao se io o i o na iu. Ia whape nao le whasafu ai le alofa, tu lo le tātou ma te sili le langi, ma pui pui o tātou tangata e mese. Ma tua pele o lo whawhonga mai, le tāpua inga fo i si o mātou tina pele. Leulua i ali i la whai tele. Whapale so alo leu tele la vea. I alo whatu mam, whai se tala, i lungo le telefoni, nā nei. Ia se wawa ai eipe, wa tau funa alu hasi ale Pacific Easy Money Transfer. Ia lo whamai le tua i le dei o fiafi. Tau mawhitanga, tali ngā sua, o osi ngā taulanga, mamalo longa, o le whai unga o le nei vai aso. Ia saunga le mū le atunu. E mai se fo i o fuafuanga luan mamau, pe i o le wha moe le nā o le tātou ainga. Mai ngā ngaifu o le whanga, wale su o le sunga ia sua, o le mapu o le nā whanua, ta pia fo i tia ma whamui nā mo le fionga le tua au pepe o le tama sa tuala ma le mamalu ngā ngaifu o le vau. Ia au ne ngalo. Wa leo le mea tātou te fi ai le asoa tai au. I nā e le Paradise Nightclub i Ottawa. La tātou o su ele pese a le atou sa vea. Whamarui atu ai i a te oe. Ia malia ia, ona ua pau o se mea ua au maua le nei aso, ma le nei vai aso. Tau au lea, e te whaalango mai iai. Le atou sa vea le ulua i ali i se yuli, pe stata ma le langi Al Harrington le vea. Whamri atu le atunu ma lof tele mo oi lunga le tātou api o fōlinga, api o fōi le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. We'll see you tomorrow. O tala na e winga i o tātou tangata. Ia malatou mea sa whai i le nei aso ma le nei vai aso atoa. Those are the stories of our people today. We'll see you tomorrow. Take care and look after yourselves. Fitilo na muenga watofai baloi mata Fitilo fa isolo wale tawa ilona loto Eu sou sawia o levai no lea e te tauma faina Papu mai le pauno le fa amalu lea ma elaina Ia whaamali e ina, pau se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Lango na le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia
faina Papu mai le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Lofi mai mafia Wasoko ai le tau Nanga ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no faina E masa e sae O lava lava e le taina Puno masamali Le ese upu e fai mai Le uso e sauia O le vai nulea e te tau ma faina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua